This year, Vilnius is the European capital of culture. Live from the Lithuanian National Philharmonic, experience the concert of the foundation SOS Talent Michel Sony with the President of the Republic of Lithuania, Valdas Adamkus. Live on Mezzo, tonight from 6 p.m. Mezzo. Labas vakaras, good evening, bonsoir. Jūsų ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė, Jūsų ekscelencija ministrė pirmininkė, gerbėmieji ministrai, ekscelencijos ambasadoriai, garbioji publika, mieli televizijos žiūrovai. Lietuvos nacionalinė filharmonija, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, o taip pat Mezzo TV sveikina jūs susirinkusius į Mišelio Sonji fondo globojamų jaunųjų talentų koncertą. Jaunieji virtuozai šį vakar gros solo ir turės išskirtinę progą koncertuoti su Lietuvos kameriniu orkestru. Bonsoir à tous. Votre Excellence, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Vos Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, chères Mesdames et Messieurs réunis dans cette salle et nos très bien chers téléspectateurs, la Philharmonie nationale de Lituanie, le Radio et Télévision nationale de Lituanie, ainsi que Mezzo TV, sont heureux de vous accueillir ici ce soir pour le concert de jeunes talents de la Fondation de Michel Sony. Les jeunes prodiges se produiront en solo et ils auront aussi l'occasion exceptionnelle de jouer avec l'Orchestre de chambre de Lituanie. Šio vakaro renginys yra nacionalinės programos Vilnius Europos kultūros sostinė 2009 dalis. Koncertas pirmą kartą iš Vilniaus yra tiesiogiai transliuojamas milijoniniai Mezzo TV kanalo auditorijai, o taip pat jį mato ir Lietuvos televizijos antrojo kanalo žiūrovai. L'événement de ce soir fait partie du programme de Vilnius, capitale européenne de la culture. Et c'est pour la première fois que ce concert sera retransmis en direct à des millions de téléspectateurs de Mezzo TV, ainsi que sur la deuxième chaîne nationale LTV2. Ponios ir ponai, sveikinimo žodį tars koncerto globėjas Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président de la République, Valdas Adamkus, parrain du concert, va prononcer un mot de bienvenue. Gerbėmieji koncerto rengėjai, Vilniaus viešnios ir svečiai. Lietuva, švenčianti savo valstybingumo tūkstantmetį, dar kartą prisimena savo europinę šaknį bei europietišką dvasią. Šios dvasios šviesoje Vilnius džiaugiasi ir didžiuojasi kartu su Austrijos miestu Lincu, kuriam taip pat kaip ir Vilniui suteikta garbingas Europos Sąjungos sostinės vardas. Džiaugiamės pirmieji iš naujųjų Europos Sąjungos šalių sulaukia tokios teisės ir tikimybės
kad busime verti garbingojo įpareigojimo, kad deramai tęsime 1985 metais Atėnuose pradėtą kultūros sostinės tradiciją. Chers organisateurs de ce concert, bien chers hôtes de Vilnius, mesdames et messieurs, l'État lituanien, qui célèbre ses 10 siècles d'existence, profite de cet événement pour se souvenir de ses racines et de son âme européenne. C'est dans cette perspective que Vilnius partage avec Linz, ville autrichienne, sa joie et sa fierté de porter cette année le titre honorifique de capitale européenne de la culture. Nous nous réjouissons d'être le premier de ces nouveaux pays européens à avoir cet honneur, tout en espérant être à la hauteur de cet engagement et de pouvoir continuer cette tradition de capitale culturelle qui a vu le jour en 1985 à Athènes. Šį koncertą taip pat priskiriu prie tokios tradicijos, kai įvairių valstybių, tautų ir požiūrių žmonės kalbasi muzikos kalba, nereikalaujančios vertimo. Tai, kad čia groja jaunieji pianistai iš įvairių šalių, yra viltingas ženklas Europos kultūros, viso Europos viešojo gyvenimo ateičiai. Meno kalba, grožio išminties kalba bendraujantys žmonės visada skleidžia tai, kas mus suartina, jungia ir padeda vieniems kitus suprasti. Ce concert s'inscrit à juste titre dans la droite ligne de cette tradition réunissant des femmes et des hommes issus de pays, de cultures et de milieux différents et qui parviennent à communiquer sans l'aide d'aucun interprète. C'est un signe d'espoir pour la vie culturelle européenne et plus largement pour les sociétés futures que de pouvoir réunir ici de jeunes pianistes issus de différents pays. Tous ceux qui se servent de l'art comme moyen de communication parlent une langue universelle et favorisent les liens entre les peuples et les États. Už tai ir dėkoju kiekvienam atlikėjui, kuris pasirodys šioje scenoje. Dėkoju už paramą fondui SOS Talents ir jo įkūrėjui maestro Michel Sonnier, pianistui, kompozitoriui, pedagogui, filosofijos mokslo daktarui ir man itin džiaugsmų pažymių, kad tai yra Lietuvos garbės konsulas Šveicarijoje. C'est pourquoi je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous les artistes qui seront présents sur cette scène ce soir. J'exprime aussi ma reconnaissance à la Fondation SOS Talent et à son créateur, Monsieur Michel Sonnier, pianiste, compositeur, pédagogue, docteur en philosophie et, ceci me fait tout particulièrement plaisir, consul honoraire de la République de Lituanie en Suisse. Taip pat noriu padėkoti ponui Philippe Delacroix, Metsos televizijos kanalo direktoriui, kuris įtraukė šį koncertą į Metso programą ir dabar jį išgirs 16 milijonų žiūrovų ir 39 šalyse. Ačiū už išskirtiną galimybę pristatyti jauniausios kartos talentus, susitinkančius šių metų Europos kultūros sostinėje. De même, je tiens à remercier Monsieur Philippe Delacroix, directeur de la chaîne Mezzo, qui a bien voulu inscrire ce concert dans les programmes de sa chaîne, offrant ainsi la possibilité à 16 millions d'abonnés dans 39 pays de pouvoir assister à cette soirée. Un grand merci pour cette occasion privilégiée de pouvoir présenter de jeunes talents de la nouvelle génération, rassemblés ici même à Vilnius, dans la capitale européenne de la culture de l'année. Neabejoju, kad šie jaunieji pianistai netrukus taps brandžiais muzikantais, o kiekvienas talentingas menininkas yra geriausias savo šalies ambasadorius, padedantis geriau suprasti, artimai ir atviriau bendrauti žmonėms, tautoms ir valstybėms. Je suis certain
que ces jeunes pianistes deviendront bientôt des musiciens confirmés. En effet, ce sont ces artistes de talent qui sont les meilleurs ambassadeurs de leur pays. Ils aident à une meilleure compréhension et à une communication plus ouverte entre les peuples et les États. Dėkoju visiems, kurių talentas, filantropija ir geranoriškumas veda būtent šiuo keliu. Linkiu kuo geriausios kūrybinės kloties visiems šio koncerto atlikėjams bei visokeriopos sėkmės visiems, kurių gera valia jis vyksta. Ačiū Jums. J'exprime enfin ma gratitude à tous ceux dont le talent, la philanthropie et la bonne volonté nous guident sur ce chemin. Je veux souhaiter à tous ces jeunes musiciens beaucoup de succès dans leur vie d'artiste. Enfin, que tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet événement reçoivent tous mes vœux de réussite. Un grand merci à tous.